Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201. Siak ni Manong Joe, siak met ni Ama, da kamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na ngin, literatura nga Ilocano. Babaen sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panagim inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tay pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM. Isupay ang Karubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panagim inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. It's another Sunday and manula nga oras na po ket Paskuhan. So
Merry Christmas everyone for the 4-decade duo. Our Christmas edition dati apo ta siyempre hanga mabalin nga handa kay makadwa ta narigaten ti umili. Kumablaaw no kalpasan pa iti Pasko iti ingkang panag-ere. So Merry Christmas to everyone and adito kami tataapo 104.9 XFM San Diego nga umay makipasko kada kayo and the GCash and the number to dial, of course, is 0905-808-1259. Ayan na po. Ulitin mi, 0905-808-1259. Ititawagan nyo no, dati kayo ang kablaawan. Abo nga miyembros ti kapamilyayo. Yan. Kablaawan ti live ako na. You can make a call or text. Yan. Or dito ay Facebook apo iti XFM pero kinyo lang ti 104.9 XFM and of course Karuba channel iti 4-decade duo kuna nang oro dito ay pagayam tayo ni Alice pakablaaw tuman kada ading ko Esteban Jr. and Senior ang agkasangay itaken inton December 26 respectively. Ayan, ni ading nakano kinitatang na nga birthday. Ayan, respectively. Kita man na kita nga terminology pang Department of Education Memorandum Circular number 41. At respectively. How was your Christmas celebration, Kabsat Alice? And kasla kadimat laang dijay ilimi nga joint iti LGU and DepEd together with the barangay officials nga talagamat nga nagragsak. Ayan. And ayan. Wait. Dati nag-chat. Ayan, DepEd Night kano idi December 18 ni Kapsat Alice DepEd Night. So we expected siguro da kita naka-gala uniform, da kita naka-long gown competition, da kita DepEd kasi ito Ramon, medyo social da kita DepEd no, celebrate dati Christmas. Ayan, ko na ni ating Monalyn na Benio nga permiti iliumin, tama di mi makikita isunod na bayagan. Naimbang agayo kuya, Merry Christmas, panagtitinobong Manen kuya. Kasanungay, umay kay mangalan, kablaawan man daina, kentatang ko kuya, birthday song man para iti birthday ko. Ayan. Kuya, para kasi mo niya sweet, kantaan ni Kuya JM. Ano nga sweet? Sweet eh. Low. Sweet 16. Ako mo, papayawan. Medyo ka na kaon. Ay, no? Hello. Very late ka namin. Madi pantay atikon sa ay man may atan pantay. Nakapsa ti input na. Okay. And ang kanong nga social yung DepEd Night na. Okay. Basta social na ganyan matendar. Anyway, because it's Christmas, apo, dito man ti opening piece me para kada kayo. Mayan nato pala unay apo, iti Christmas. Sige man. Pagbit lang man nga Christmas carol. Aji garot mic ko bigsam. Oh, come divine Messiah, the world in silence waits today, when hope shall sing its triumph and sadness flee away. Dear Savior, haste, come to earth, dispel the night.
And we have a caller on the line. Ayan, takitan taman no, how is she doing right now? Hello po. Hello. Yes, good afternoon and Merry Christmas, Nay! Akala ko hindi mo na ako natatandaan eh. Ay, Diyos ko, Nay Belen, hindi pwedeng hindi makalimutan ng isang Nay Belen na reyna ng longganisa dyan sa Cagayan City. Ang tagal ko, Mike. linggo-linggo, nanonood ako ng kanyo, ng YouTube nyo. Hindi ko nyo man lang ako nababanggit. Nay, kung nagte-text ka, nababanggit ka namin. Mababanggit Ayan ka. lang, oo. Tama. Tama. Ano mga anak? Kumusta na kayo? Eto, si John Mart, binata pa rin hanggang ngayon. Oo nga. Maburo nga. Anyway, kumusta naman po kayo? Ang health ninyo dyan? Ang health ninyo? Awa po naman ng Diyos. Alam ng Diyos ang walang pera. Kanya nasa bahay lang. Ay, okay. Hindi na kayo, wala na kayo sa palengke. Nagpupunta ako sa palengke pagka umaga ka, uuwi ko lang. Okay po. Kanya ako tumawag, babatiin ko lang kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Ay, maraming salamat po, Nay Belen. Ayan. And of course, sige. Merry Christmas din po sa inyo at sa buong angkan ninyo dyan. Salamat. Siyempre sa palengke, yung mga nakikinig, kung may nakikinig man kasi abot sa... Ewan ko ba kung meron, pero sa San Fermin yata meron. Apo, sa San Fermin, abot. Sa mga open areas. Naaabot, oo, naaabot sa San Fermin yung kuwan ninyo. Opo. Oo. Anyway, basta peaceful living and healthy living na para sa inyo from the 4 decades. Ay, oo. Umuno lakit kararag din ni Apo Diyos. Launay, Nay Belen. Okay. Launay, oo. Lagi ako nanonood ng YouTube nyo kahit hindi ako nakakatawag. Kumisan kasi tinatamad ako. Okay. Oo, sige. Malapit na ang birthday ko. Kahit sa birthday ko man lang batiin ninyo ako. Sige Pero po. Miyerkules yun Miyerkules. January 25. Malayo pa, Nay. May oras pa tayo. Malayo pa nga, Opo. oo. Sige po, Nay. Merry Christmas once again and thank you so much for calling. Oh yes, sige. Merry Christmas to. Regards to the family. Yes. Any requested song? As usual, alam mo naman lagi ko kaya naalala basta yung bakas ng lumipas. Sige po, Nay. Masusunod po. Okay, thank you so much once again. Oo, nakikinig ako ngayon, nanonood ako sa kwan mo sa YouTube nyo. Sige po. Kakantahin Akala ko. ko nga, wala kayo ngayon eh. Muntik na po. Oo nga, nabubukas ko, saka pa lang kayo pumasok. Opo. Oo. Sige po. Sige. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Merry Christmas. Happy New Year. Yeah, salamat po, Nay. Ayan, okay. Si Nay Belen, and thank you so much for calling all the way from Cagayan City na adiji ngamin so na urban area iso nga hanga maagaw atin apo iti radyo. Kumbaga lagi open spaces pala ang hanga high density places magaw at apo iti XFM ngimno di ka sentro mismo diyan ti urban core iti Kawayan, medyo kung punana. Anyway, she's requesting for the song Mga Bakas ng Lumipas. But before that, bumasa ka man pa'y kadagi tayo napapatag nga mensahes iti karupa tayo dito ang katropa. Good morning, Sir June and JM. Merry Christmas. Pakibati naman yung asawa ko na si Don Dote from Lulu Dote sa Jayam. Page T nag-message siya na. And hello to Auntie Lorelei. Happy holidays and blessed New Year balong ko na. Yan. Likewise, Manang Lorelei. And YouTube na. Diba sa gayam? Parekas po ng song if pwede yung Tools sa Time by Eric Clapton. And Sir Jun, request man dyan si Rukti Pandiling watching from Divisoria, Santiago City from Eddie Olalan. And naragsak nga Paskwa tayo aming karuba worldwide from RJ Tambayan. Ayan, gifts of time and love are surely the basic ingredients of a truly Merry Christmas memories together from Auntie Lori Lee. Okay nga Rod, as requested by Nay Belen, para sa inyong pagmumuni-muni at pagbabalik tanaw sa inyong nakalipas. Kapag ikaw ang
at saka nasawi. Di mo ba naramdamin ito? Tulad ng pagdaramdam ko sa'yo. At kung ito ay siyang tunay at mangyari sa puso mo, ay baka naisip mo bang maglaho sa mundo. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal. At ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal. At ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong And with that piece, medyo naaalala ko ang aking Mudra Bells. Yan, itinagawan nga nanay ko nga Dolores Velarde Seriales apong dahito ti may sa kadagiti sonata nga kanayon na nga dingdinggan iti basan o da baterya na da jay for phonograph me din dito ngay di baterya ti inom nga eberedi nga tatakul nga ti plaka na ya. Patpato ka rin ng dayta nga sonata mga bakas ng lumipas nga iti flip side na kay Amelia. Amelia, Amelia, ako'y bigyan mo ng Gusto nila sila kakanta. And Aldrin Pulido, pa-shout out man karuba, Sir Pulido family. Ayan. Kuya, kampana ng simbahan batan. Thank you. Kampana ng simbahan ay nanggigising na. Some other Christmas songs man ading mo dalin hambing pre-practice deta kanta ni Leo Valdez nga kampana ng simbahan. Okay, ano pa iti adita nga dumdum nga. Actually, we have 27 viewers and ituloy mi damdama po iti kumansyon ken agharana kata kayo after a few reminders. Thank you so much. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like Apo mo di mag-or-ura, hindi ka mo di kiuna kung kailan papasok to. Iti stinger iti FM yan. Tatanga lang kami nga mga kuna ito. Siyempre, very busy kami apo. Iti for decade duo with this past days. In fact, kakapumi apo di Rabiji San Marcelo, and we celebrated Christmas with the people of San Marcelo. Nga sagot apo ni ako barangay Captain Jomer Gomaru. Yan, good evening. Good morning kada kayo dito apo. San Marcelo, Ali, Angatanan, Isabela. Ayan, of course, and like the giveaways, some of the giveaways or not baka damdani amin nga giveaways is
given by a good friend of mine from the Pacific Star. Yan, Sir Oliver. Yan. Thank you so much. Iti social service mo nga talagamot nga aglaplapusanan nga ayat iti barangay San Marcelo and La Suerte nga nudaduma mairam-raman pa iti barangay San Villa Carmen. Yan, kung nanangarap ni ading Levy J Dakiwag, Merry Christmas mga katropa, pa-request nga po ng Pasko at Puspuso tayo. Sagot ko kini Papa Ismael Dakiwag iti Saudi agyaman ang katropa. Wow! Kita naman lang, Pasko at Puspuso kano. And Marilu Crom, kung ano tinaragsak na Pasko tayo amin nga awan. Lapas na watching here in Washington, USA. And Maria retracted her message. Anyway, tatepe lang agmas message. Maretretrack, I don't know why. Okay, you have to, siguro masakol mo mag-follow iti channel tapno agritin na jay message mo. And Dals 1987 watching from South Korea. Mark Jordan Dalayak po ito. Merry Christmas po sa inyo. Wow, happy birthday. Merry Christmas to Dals 1987. And Eddie Olalan, manong kablawan man ni Celo Olalan, Gina Morales, iti Villa Carmen, especially kini Nelia Reyes, requested song Yellow Rose. Merry Christmas manong June, John Mark from Divisoria, Santiago City. Olalan. Adamot Lalan, DJ Pagrangayan. Adamot ti Olala, DJ San Sebastian. Ni Federico Olala. Hangat ang kakabagyan ta gito'y Olalan, Olala, Kenlalan. Ang dapat ka mong apelyido nga medyo barangay. Ayan. Happy Sunday, Merry Christmas ka-partners from Elvira Montes and then bang malawang katropa from Ivan Lorenzo and then bang Paskua katropang yun ken John Mark from Sir Station Manager Christopher Stolas. Ayan. Okay. Ayan, nakatan ni Sir Tatara, Kalinga, Mino, na. O, di siguro ito kikarao. Ayan. Merry Christmas po, sir. Pabati po yung mga magulang ko dyan sa Purok Uno ng Rizal. Family Gaming at dito po sa Sinsayon, Sakatropez family. Salamat po. And advance Merry Christmas, mga idol from Jinke Avenue. And ni Winnie Gaming kayo madya yung nagpabati ti Sakatropez family. Sakatropez family. Kung ano ka diya, Jay? Well, Sakatropez. Okay, family. And before the song Pasko at Puspuso, good Merry Christmas to Cheng Costa from Toronto, Canada. Toronto, kung nadamot di jay, di ba? Toronto. But actually, no si kami nga Ilocano, ka Toronto, aji taga Toronto, kung natalata. Toronto, Canada. Dals 1987, hello, Cheetah, kung na, seems like agam amuda. Okay, and Cheetah, Merry Christmas, guys, kung na. So here is something from us, our version of the song, ano dito iti Christmas in Our Hearts. Christmas in Our Hearts, isong nga Pasko at Puspuso. Ladies and gentlemen, Merry Christmas everyone. Waddan la ko ti ubing nga arko siti Paskua, malagip ko tay ubing nga adda ti kunluong, tattao agsisinagot na dumaduma nga aginaldo, patsye ka ati Paskua si tataeng ti Puspuso. Pagsilawan ta Christmas tree aran yanti masagbayan kapiya di tulubong agkay kay satay ken apo kasyudan asiraragsak tinarambat apaswa ken di tay kumalilipatan ti hayat iti namaswa sa payla tarabayan karuak tawin pisang pada ken di espiritu ti Paskua ang naeti tunggal maysa. Linaon dagiti kararag tintay banag kakapiya amangi parang-arang kini Jesus sa namarswa kas pagkag ti agsapa idi umuna a Paskua iti bara ni ayat kini Jesus sa maladaga itay kan manrambakag ang
Paskwa ang naeti dumong kang maysa. Mark, Yan, dahil ang arot ako, kahit... kasi mambas di right di line in may Abaya. agre-red no kagar di jay. Anyway, adamot iti compressor di jay before the transmitter isang any signal from left to Jinti mixer. left to right get matimpla di jay. Don't worry about the technical issue. Okay, I'm from La Union, kunanit Chita Costa. Ayan, thank you so much for tuning in. Uray no taga La Union ni kabsat nga Chita Costa. And sino pa ya? Di awanan mo ito di nag-message kanyak so far. So once again, nagitiket na po ti Kumablao Live. Tumawag po dito 0905-808-1259. And for the meantime, mangtit ka Yan, dito ni Facebook, Adda. Merry Ano Christmas katropang June kan John Mark. Kabati po dito sa Fugo. Etchage, yan, Milan family. Salamat po from Fredison, Milan. And then, bagal daw kanya yung Manong June kan Manong JM from Alcaraz, Crucel Joy. Ayan, dito ti medyo ang mapukaw ti panunot no di pakalituan Okay. anti malito ti wa Ilocano marirwan ti panunot ko dagiti proper pronunciation of barangays here in Isabela. Dapat ato kung mati seminar mo iti local government unit on how to properly pronounce the names of barangays and municipalities of Isabela. Tapno awan tanong papada tayo kasi ako man di jay Etchage, adamot Etchagwe. Ano di pa diba nakabasa? Ilagan, di ba? Anapay nagkita dumatoy kasi dyan bagam tayo fugo ko naman fugo fugo di tayo amo na yung kaya kasunod di proper pronunciation na kita nga ili di Isabela tapno okay kay satay kumamot or di pa nang ibalik laen yan or no hanggang kakapya di kita politiko kumaka di pa nang i-pronounce laen ka nasaya atan. Anyway, in the still of the night for everyone. I love you so. Promise I'll never let you go. In the still of the night. In the still of the night. I remember that night in May. The stars bright up above. I hope and I pray to keep your precious love well before the light. Hold me again with all of your mind in the still of the night. In the still of the night.
Dana pa, hindi ko natamanan. Ditan, awan mo tag message. Wan ang matan. Busy na siguro nga luton dagiti handada para no rabi. Christmas Eve. Yes. Okay. And once again, thank you so much to the Pacific Star International Employment Agency for having you around for a 4-decade duo. Iti anyaman apo nga banag turungen iti programa mi Adda kelata dita para kada kami. Okay, no worries kung naman titikin ni ating Roseanne. No worries. Yan. Sige, sumaw ka pa ibalong ta. Ayan lang man. Yan. Manen. Kawanan, I'm from La Union. Ayan lang din ang Udin. Okay, nga Rod, please feel free to send your messages through our official text line 0905-808-1259. Okay, eket pagyamanan tayo pa po ni Manang Larina Flores of Quebec, Canada. Ang may samala ang kadagiti haan nga agsar-sar dahi nga mangmangtad iti sponsorship dito programa tayo nga pang games and actually iti last week in through ni nang Abel nang Tedman isunan iti pangpapugto tayo nga Canada matin raman nga pang meriendata di jayen iso nga Rod isagana yan kita cellphone yo ta agpapugto kami napot isunata for 200 pesos Gcash or load equivalent pugtuan nyo apo iti paulo na dito nga sonata ngam dapat isurat yun di title na and then i-text yun di title na and then your name, your age and address ito lang apo 0905 808-1259. Very easy apo awanti ka rigat na dayta so nga tuyen what is the title of this piece i-text yun amuyo tabak kasi kayon ti mga bakti 200 pesos. There are times when a woman has to say what's on her mind, even though she knows how much it's gonna hurt. Before I say another word, let me tell you I love you. Let me hold you close and say these words as gently as I can. There's been another man that I've needed and I've loved, but that doesn't mean I love you less. And he knows he can't possess me, and he knows he never will. There's just this empty place inside of me that only he can feel. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving you both is breaking all the rules. You mustn't think you failed me just because there's someone else. You are the first real love I ever had, and all the things I ever had, I swear they still are true. For no one else can have a part of me I gave to you. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving you both is breaking all the rules. I couldn't really blame you if you turn and walk away, but with everything I feel inside,
like a fool. Loving them both is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving you both is breaking all the rules. Ayan, hanta nga pabayaganan na tawagan mo na data nga persona parsuwangan ng abak iti 200 peso load courtesy of Manang Larina Flores of Quebec, Canada. Thank you, Manang Larina. Ayan. Kasi kamot yung makipatangan at medyo makaatang mo ka din nakakastan eh. Agre-ringan na Merry Christmas! Ho 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 po na. Absence. Duwa kami. Hello, kuya? Ne, Hello? ate, si kuya, nasaan? Nandun sa isang number niya. Ay, iba tong natawagan ko. Yung isang number na sa kawain. Ay, okay. Okay, sige ate. Okay. Ayan, apo ko sa bali tinatawagan na kano. So nga, agtakta ka siguro mo dati may isang DJ linya nga bangir ta. Duwa nga min, iti naka-entry nga na number na dita. Kasati iPhone. Hello? Hello. Sa bali. Walang gamit ka tulog ta. Oh. Ay, boy, so wala nga natawagan niyo may sa kuya, mating sika. Anyway, congratulations! Congratulations, kuya. Thank you. Merry Ayan. Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas too. Ayan. Ana, Gcash load, ana. Gcash. Okay, ana nga nang i-send mo yung number nga pag i-send ang Gcash. Ayan, kung mablawakan kuya. Sige. Merry Christmas sa namin nga taga-Kamakwan. Ayan. Ay, okay. Okay. Nadya lang kuya. Okay, nga dyan. Sige, i-send mo RGB pang i-send nga Gcash. Thank you. Kita man lang nga po. Nagpartak nga min, ana. In introduction di ba nang nalpasay doang measure iti introduction ti song nag-text nakitak na si putak launay iti pa nagandap iti cellphone yan and iti sungbat na po Torn Between Two Lovers ayan and Joseph Agtarap 43 years old Nueva Era Kabatuan Isabela so congratulations ni Bayaw Joseph ayan. Ayan, na yung pangal daw yung karuba kablak man namin nga gagayam ko ka ng family gamad from Aurora, Isabela. Kuna na ni Adriel CODM. Ano naman? Okay, and may samang pa yung kabalong Espiritu ti Paskwa iparin nata pa'y kadakwada babae nito dating sonata for everyone, especially to Manang Lorelei. Merry Christmas ken ka and Merry Christmas auntie. para ken ka dating sonata and to everyone, every Filipinos apong Axel celebrate iti Christmas for everyone. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. For God so
so loved the world, He gave His Son, His only begotten Son. For God so loved the world, He gave His Son, His only begotten Son, to see the face of God, and they shall call Him Emmanuel, to gaze the Prince of Peace, the hope of all the world. Emmanuel, to gaze upon the Lord is Okay, karod with that, agsubli kami. Abo, kalpasan ti sumag mamanong palagi pa. Thank you so much for staying with us. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. As usual, I came early before the end of the stinger. Apo ano kaya nga matsempon dito. Napaaga na naman aking pagpindot ng aking bed. Okay, kuna na ni Bayaw Joseph dito itimawag ni ate mapay kano kung nangabak 200,000 kung na naman. Hindi nangabak iti name that tune. And naman makapasigar nagmayat the face of God. Yes. May sakadagitay Advent song medita, Face of God. Actually, may sakadagitay pagibya kuami payabo activity mi kini John Mark our devotion nga kumansyon iti simbaan ingana kapailan mi
manong Sundays, manong simbang gabi ti schedule me. And tonight is the final, which is the 24th, the midnight mass na kunata di San Roque, Paris. You will have the four decade duo together with the Marian Homes and Friends League, nga female voice choir nga kadwa mi balang simbaan ag joint forces kami will be the tenor and the bass as arranged by yours truly, the Gigi Bosses. Actually, abot nga iso ti inareglo mi, tagpapada kami nga very busy. So, kantahin nyo dito nga part. Ag second voice ka ko nang pag-tenor kami. Kasi lang ti practice mi and we're doing well with that arrangement. Nabayag kami nga kang kantan. Around 30 years nga kakadwa kami. Hampay nga naipas ngayon ni John Mark Idi. Kayan anak na pala ang kadwa kong dagita Marian Homes and the Friends League nga medyo nagbaliw iti title mi data nagbaling nga Children of Mary, Vincentian Youth siya kung kuna na dajay com VMY ayan kaya tagitay maayo apo iti aramid mi tahanla ang mat nga panagkansyon iti trabaho mi. Please feel free to join us naglalo dagitay haan unayan nga busy nga ina nga ama nga wenno kabataan ita kaya nga ag-serve iti church ay ako nga ka grupo na sabali lang yung grupo may talaga nga maiwan-wan ka tinasaya at abanag. And aside from singing, of course, we are also doing the kitay ordinary routine iti church activities like adati ag-usher, adati adati offer, ag-lead iti communion, something like that, floral arrangement, or anya nga kayang aramiden nga idatong time mo iti simbaan. That's how we are doing in the church. And of course, no si kami kini ang makakat datay panagkanta da kalabanag in all activities na kaya mi apo with the church like the celebration of Christmas kanta kami like that and other napapateg nga okasyon iti simbaan. And kuna na ni Kabsat Bungkoy Carrera, Merry Christmas Manong June and ating John Mark, happy to be a part of your 2023. Of course, you're also a part of our 2023. Ayan. And goodbye tayo man, of course, at naman di 2024 nga sumangpatan. Ituloy mo ti bumasa dyan, Mark. YouTube. Kasi ka ano kaya mo di Spotify. Ayan, batiim ka nun eh. Kunan na eh. Please greet my wife. Ayan, my sons Patrick and Francis, my little darlings. Ava, Lexa, and Sola, and Magdalena. Again, Merry Christmas. Ayan. And, Wenny Gameng, magandang hapon po sir. Binabati ko po ang mga anak ko ng Merry Christmas. Sina Christine Joy at Renelle, James, Abraham, Jacob dito po sa Sinisayon. Salamat po sir. Kuna na. Ayan. And Clarita Alviento. Yeah. Adda manen naranyag abulan man apo. Ayan. For Jesus on his birthday na bag Paskwa. You adwa Agraman Familia from La Paz, San Narciso Zambales. Love you. Yan from Clarita Alviento. Yes, please sing Isem for me. Merry Christmas from Kabsat Nilda de Leon. Of course, we are going to do that. Merry Christmas. Ano din? Isem. Okay. Una ito man dito Kabsat tanga da ito. Ket amom ket mandalimaan nga gububra da ito. Isam samirana piman iti agdingding kadata every Sunday data nga while she's doing the ordinary routine namat gububra di trabaho na ket ilimlimod na ti Excel cellphone. Iso nga ingana na waya iso na kanta-anta dati kayat na mga gan isam Sonata Isem. Yan dating aroden iti paraking ka nga sonata Kabsat. Yan, and I hope makaisem ka. Isang mapakabiagak pangmuray dagiti matag tayo sut makaakas mangliliwat to'y kaunggag isang maduti sa wena ada isang mamaguguya ada isang maray awen na ka ada isang pamagustukin ka uray adagin kanyang arigat uray pailuwa pupuntutak uray pailuwag paspasong yudak nuwes man nakliknak mapagmayat Isem kawan di aku lawalagan bantuy baru kong
love you too, Kabsat Nilda. Isang mapakabiyagan, pangmumuray dagiti matag. Taisod makaagas, mangliwato'y kaunggat. Isang maduti sa wana, aday sa mamagagura. Aday sa mariawan na ka, aday sa pamagustukin ka. Uray adami kanyang arigat, uray ba'y luwag pupututak. Uray ba'y luwag paspasungudak, nuwes man nakliknak mapagmayan. Isem ka man di ako, lawlawagan manto'y barukuku. Ta isem mo, isod mangay ayo, day ti puso naknuan tilindo. Isem ka man di ako, lawlawagan manto'y barukuku. Ta isem mo, isod mangay ayo, day di pusok nagluwang tilindo. Unisem ka man biyag ko, lawlawagan banto'y barukuko. Ta isem mo, isod mangay ayo, day di pusok nagluwang tilindo. Thank you. And love you too, Manang. Ayan, Merry Christmas to everyone listening from Lucena City. Ayan, AR Ram of Promas pa naman. Ayan, Master Builders, The Construction TV Show. Dito yung live ti XFM, adyo lang matan ni Wenny Gameng, tinaudi. Yeah, and Oreno kastabo at kami lata. Ayan, oreno wante message yo. Akit ay naipagada nga sunata. Ipagamo no niya di kijay tanong mo. Matira ta. Tiraen ta. Tiraem. Ipagamo nga ro. Dan ano dati malagip na o. O malagip ko eh. Nga? Okay, Pasko na sinta ko. Kasi giman, Pasko na sinta ko. Can you do it? Pasko na, matik ka mo aja. Di kabisado. Palpalaran na. Ako posibleng ka di mong kabisado. Oh. Narito na ang Pasko iso. Pasko na sinta ko. Adin lang ang parte na. Sige. Let's try. You look for the lyrics. Mati nga makota ang kuwak na. Keyboard ka. Okay, let's try. Gary. Pansa. Pasko na. Iba nga ta? What do you think? Okay na. Saan ba ito Pasko na. Pasko na, sinta ko. Hanap-hanap kita. Bakit magtatampo? Buksa ka lang ni kuha mo nga. Nilisang ako kung mawawala ka sa piling ko, sinta. Paano ang Paskong inulila mo? Sayang, sinta, ang sinumpaan at pagtitingin ng tunay. Nais mo bang
ko sinta. Memoryado. Paano ang Paskong alay ko sa'yo? Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ng tunay. Nais mo bang kalimutang ganap ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Paskong alay ko sa'yo? Very sad song, apo, ket para kadagiti pinanawanda. Chief Panda na imbangal daw man, kablawa man ay amin itinarag sa Kapaskwa. Pa-request man na Pasko na ay ata na kayam din. We did it in our own, in a very little way. Okay, once again, please feel free to text us or message us or call. Yan. 0905-808-1259. Yeah. Yaman na po, di kahit yung ibaga, kahit kung ano tatay caroling takano, ayan, isong Sige. okay, tapos di sa bali man data kaya mo kanta. Ay, Caroling ko lang di. Siyempre, Pasko. Ano ti title na di message? Nagmayat actually dito okay. Daytoy. Di aldaw. Kaya nga inarami. Oh! Merry Christmas, everyone. Daytoy abalay tayo na turuni, balayo karuba am-amumi, isungatan tay pakagulpian mi, tay nawaduwag nga aginaldumi, aginaldo, ala karuba mangbusbus kayo. Uray no sinsilyo no sangasako, uray no may maysa no papel de bangko, uray no kunami dayta, di met isu di mapatuloy, o manay naglatagos gusto, nagtao di tanas sa duwang na puso. Ala kobrador, ako ti-ko-tika, ikatumugaw niyang tumagder ka, tawaten ta itin ninana, nubasit ket agpanayon ka, nubasit ket agpanayon ka. But that will never happen. Apong ano nang ted ka iti Pasko iti mesa nga agkarkaroling or karuba kat agpanayon ka. Apong that's the hardest part. Iti daka lang arutin ka mo dawatan agpanayon ka pa. Oh, di ka di. Try nga may garling ka kwa. Ano? Di ba malpaset? Gcash number. Apo, dagi chay launay ko mga kabaruan nga style ti Wana. panagkaroling. Okay nga rod. Adda nga rod ken ka dagi tay GCash number ti anak mo ti bunyagan aliman Awan. ay adelaon. Hangka nga rod ang kabaruan. Ngam no, itanda ka niya kayo isenda ka. Okay. Okay nga rod dagi tay maawagan dagi tay anak ti bunyag ni John Mark Pastor. Isend My lang nga po goodness. ti GCash number yo
or PayPal, PayPal. Paymaya, na pwede gijay nga. Madi Wow. awang gamin ti barya nga pa madi nakapabarya So a Gcash number. Okay, may sabi nga naranyag abulan para katatayo amin na po. Our version, the orchestra, fully orchestra nga version na. Nga awan ti lyrics na. So nga i-search mo dito sa cellphone mo palong. Tano, memorize? Kung nga memorize. As requested earlier. Rosiano Pavarotti. Un-unoy ko indenga ay tanas na nasilaw mo di ka katipaida o naranyang abulan sangsangin ko indenga tuy nasip niya talubong ko kakak silawan tapnunjak mayauan luwing kalimaten karing kaniyak nagibusen samsamitek ni patay o bulan kat aklulem nang laylayan ni ayat kakating alas pamin un-unuloy ko darasen iket Soprano version man. Sige man. Instrumental pa, di ba? Wow. Nga tungkol. Kaya dito kaya hindi pala second octave dito, hindi vocal. Go. Kariyak nagibusen Sama-samit ni patay Ubulan ket aklulen Nang laylayan di ayatin ka Katin palaswangen Un-unoy ko darasem Ikeden Mali lang talaga pasok mo kanina eh. Alito ka eh. Singit voice lang gawin eh. Our way of honoran niya kabul. May med ko man napasok kami in the right kasta. Nabubukalis ko mapay. Luwing ka lang lipaten Karim kaniyak nagibusen Apaunay kamiten Okay, at the mensahe ni Kabsat Pongkoy. Why is it that melancholic Christmas song always leave a deep puncture in my heart? Sounds like Pasko na Sinta Ko or the one sung by John Mark about OFW. Pasko sa Jebalasi Utaaw. Yes. Actually, while I was doing those songs, Kabsat get talagang Adda ti pasamag itibiyag me like that. That happened. So nga naisurat ko dito nga sonata. Okay, padasin nga kantaan dyan, Mark. Si Sa Jebalasi Utaaw. Pasko sa Jebalasi Utaaw. Kitang tanuan niya ti nagkapuan na dahil sakit tinakom. Ano, Pasko? Where? Pasko sa Jebalasi Jebalasi Utaaw. Adi sa palasyo tao pala. Hindi ba nakaawin? Hindi ba nakaawin na dyan nga sunata? O no? Ang kumasarakan. New Ilocano siguro. Or New Ilocano version. New Ilocano version. Well, say, no, niya ti dakeng kuwana dati nga sunata. Paskwa. Yan yun, Sa Jebalasyo tao. Okay! Para kita dita Abu Balasyo taong manarimaan weno nakabungunan iti box. Yan.
Balikbayan Box Box. para kiting iungutan natin biyag dito'y Pilipinas. Adda para kinitatang kenana, adda para ken kaken anak ta, kasta tunggal Disyembre nga wanap din na mapuno ako mat kinaawan ko dita. Napno kong kahon ni ayat nga binukel ti iliw ken rigat. Umnuntong nga tawagan tag day tamet aginaldoyo kaniya. Naliday ti Paskuak ditoy awan uping nga tumarayutoy, awan misa di galiyo ken burluloy, awan noche buena ken agkirkerol, ngemadat puso mi di Paskuak, no tumawag at naken asawa, kasalamet ten nadakam dita, numangik miti mekti pamilya. Mapilig lang aldaw pa nagbakasyon, daytoyen ti aldaw ngentay agtitipon, Pasko nga kompleto ti pamilya, jak ang muno kat nunto dayta, ngen mitagan anos tay payla, adda Paskwa uray awan at dita, tay kahon nga impatulod ko, supadan iyo iti tawag itong Paskwa. Naliday ti Paskuak ditoy awan ubing nga tumarayutoy, awan misa di galiyo ken burluloy, awan noche buena ken agkirkerol, ngemadat puso mi di Paskuak, no tumawag anak ken asawa, kaslamet ten nadakam dita, lumangig miti mekti pamilya. Naliday di Paskuak ditoy awan uping nga tumarayutoy, awan misa di galiyo ken burluloy, awan noche buena ken agkirkerol, ngemadat puso mi di Paskuak, no tumawag anak ken asawa, kaslamet ten nadakam dita, numangik miti mekti pamilya. Magsubli kami abo with more songs and more surprises right after we break.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Okay, we're back on track. And still with you, of course, your Katropang June together with Katropang JM. Dito lang nga po special presentation dito kami Manen dito'y 104.9 XFM Santiago City. Exciting, special ko namin mapalin kami mit kumapo kinanang apo kasi kailiw da kayo launay kanya ito no January ito no December 31 kakaste Manen ti pasama ka Sunday Manen isong ay ketap no hanga maputa ti panagkakadwa tayo ket adda kami nga rod para kada kayo amin. And ako na ni Bayo Joseph Gentisonata kalpas apo apo ko na yan makapaluwasit. And of course Pungkoy Carrera says here naiwa man nagiwa na naman ng sibuyas si Manong John. I can sense the deep affection of that song. Okay, thank you so much. Actually, every song apo nga isurat ko kata dati kay papanan na nga naidumduma. And especially those talking about election, social issues, and everything. Kasi nga rod. Okay. Sige mo, balong. Namat yung mensahe. Merry Christmas to everyone. Yeah. And advance Happy New Year. Oh, bro, jay Kitak ti Gcash ko ngamin. Bagada ngamin nga dati isend ko to Gcash ko na nag-aumpay mo. Sino nga taday nga na nga rod. Saya at nga tao launay nga. Aumpay mo iti Mag-isend masok. kanyang iti Kapag awit gamin tatay parbango. Ay, taray kung baga. Amo ko di isend dyan. na ako na. Kasla mo. Okay. If you can perfectly answer dito'y sige man, iti kantaan tano rabiing ako ha.
Panginoon maawa ka. Then, Abaya. sige man, padasin naman no, kaya mo iti sumumpat. Oo. Maawa ka. Kaya. Kaya. Sige, itry mo lang po. May isang nga sonatang kanta mo rabi. May patak sa Penitential Ride. Sakti lalaki. Pero lalaki mo lang boses mo. Solo? Si Kaji solo? Panginoong maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa Wow, talaga amat nga. Iti oraran talaga na nagisungbat kitay sopranos and altos no kasunod mo nga sumumbatan ta data. Anyway, no kansun kami apo di simbaan. This is the highest joy nga may experience me. Di ka mo man apay, especially when you sense nga akan kansun mo dagiti parishioners. So madalas apo kaduan nga kansun mi ori no adu mumi nga barbaro nga kanta nga pangsimbaan dagiti daan tapno maka kanta mo dagiti parishioners. Yan, di kadi. Anapay, may sabi nga Christmas song balong isagot ta kadakwada. Agpanunod ka na niya ti among mga Christmas song. Nalpas, ti pa nagluwasit, bumalsi. Tayo man, ni Narlingkan nga rod. Ha, ha, ha. Okay, nga rod. Kansunan mi nga awan ti laok na nga gura. Deto nga sonata. Okay. Pamagat na di Giant. Okay. Okay. Nulang kurso na ka. Uray bakbaket ka nga amang. Uray kumat basta nakanang ka. Ay kumaayat na labit dinarling ka. Amin gamin pagsel-selosan. Kagayang kuin ka pakibyangan. Kakabagyak kaap-apan. Naglaing kan no di kumaay ket dinarling ka. Pagikwaen na kumen uray saan. Iturong mo itin pagayatan. Aanak met nga agbabakit. Ken di takwartan jak tukumpet. Uray nga tanhaan nag-abumaknang. Taawan di tat pagragsakan. Simple abiyag nga adot kapagayam. Day tatiin na kalikakuman. Simple abiyag. Ano ka na simple abiyag? Basta yan. Datay ko nam abi na duwan na. Ay nasa anak met anak daw dawat. Idi nakita nagsinustentuan nagkas anak ngem. Idi pay lang agduduwaak. Idi kwan na maliwkan. Isidir mo ni siyak nas daawan. Dandanin ana darling kan nagbababaw yak kumatatan. Tagikwaen nagtumet uray saan. Iturong mo itin pagayatang. Aanak met kaagbabakit. Ken di takwartang jak tukumpet. Uray nga tanhaan nag-abumaknang. Taawan di tapagragsakan. Simple abiyag nga adut kapagayam. Day dating nagkalikakuman. Tagi
kwa enak tumet uray saan iturong mo iti pagayatang anak met nga agpabakit ken di ta kwartang jak tukumpet uray nga tanha anak abo magnang taawan di ta pagragsakan simple abiyag nga adut kapagayang di ta tiing nagkalikag simple abiyag nga adut sapatos ay yan, shout out po from Barangay Victoria Llanera, Nueva Ecija from Darrell Palmenco, and Myra Lee, hello from Ray and Myra Lee from California. Oh, Myra Lee of California. Pinaglaok nga Myra nga vitamins can Lee nga jeans. Myra iyon. Kaya nga Myra Lee, di ba pinaglaok ko na mga rod. Office mate ko aja. Myra ani nagana tatayan? Mary Lee. Mary Lee. Ayan. Okay. Anyway, no si asin naman dito nga dinarling mo kuma ay kat agbalin na iso nga paset dagiti naglabas with this piece. Ala-ala ay ikaw kunana. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang lulumbay ang alaala ay ikaw ang ating suyuang walang kasing tamis sa gunita pala'y ubod ng pait ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid kung minsan pang nagbabalik kaya wala nang lalabi sa dibdib ko kung di ang alaala ng pag-ibig mo asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay Yan. If you are try to do a song from Eddie Peregrina, po dapat kita amon daw di belting na belt na kadagiti nota. Kuna na jay. But it's Tapos easy lagi and ko it's nga fun. ano man ang kanta ng sense yung pinggan ba dyan? Oo. Wala na dyan. Okay, nagsaya. Okay, change mood after those songs. Adi kayo mga nagganasen. Sing-sing ni Ayat kumapay ko na na. Sing-sing na ayat ba na ito'y? Kuna na. Blessed Sunday mga idol. Pabati naman po kay Lolo Pedro Libet ng Rizal. Alicia Isabella. Love From Solano, Nueva Vizcaya. Si Ian May Libet. Sean May Libet. Good afternoon to our chief technician. Yes, attorney. Palos ng XFM. Yeah. Okay. Please feel free.
pampatangkan dayta iti masanguanan. So nga damdama agbirok kanto ti abot. Okay, ato tagiti banag nga da kami lang ti makaawa. Pinatakan mi ti ko dayta turbo. Yeah. Dietary supplement for men. Okay, nga roda. Anapay, iti mabalitang isagot kadakwada because Christmas. yeah, it's Christmas. So let us give them another piece. Kita ano ada ti Narito. Madi dayta. Kurso na ta dayta. Ajay ko Agsangit ka lang eh. yeah nga medyo sobrang Atoy, okay, a song from Kenny Rogers. Ladies and gentlemen, when a child is born goes out to everyone. And Sige, intro ma. Intro. Okay, Sige, basta intro ang gawin Sa mga gusto kong awan, nalpas dyan nga sa balit. Ay, nalpasin ba? Kwakat, ganda ta. The sky, a tiny star lights up way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A silent wish sails the seven seas. The winds of change whisper in the trees, and the walls of doubt crumble, toss and turn. This comes to pass when a child is born. A rosy hill settles all around. You've got to feel you're in solid ground. For a spell or two, no one seems forlorn. This comes to pass when a child is born. And all of this happens because the world is waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. And misery and suffering will be the words to be forgotten forever. It's all a dream, an illusion now. It must come true sometimes and somehow. All across the land dance a brand new morn. This comes to pass when a child is born.
das ko, di inaramid mo insan nga kasla ag suyaab lang ag kanta ti intro nga madimot ko. Magpaisikat na makasungbat ka. Okay. Nusak di sumungbat nito yung amin na laptop ka bukaw di live. Anyway, naman na po ti nagpatinggan iti may katwa nga oras katatabi may sa oras nga babati. So, into no agsubli kami po. More songs and more surprises for everyone. Thank you. Bye. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Okay, mga narogan na saya. Ito yung bad music may agad. Susubli kami latabo para kada kayo. Amen! Still with you, Katropang June with Katropang JM. Dito lang apo. Awanti holiday ng Adda kami man ito 104.9 XFM Santiago. Exciting, yes, and exciting nga talaga niya was pasamak. So, as we have said, because of our aduonay apong sponsors, we would like to give another 200 peso load kadagiti lucky winners. Iti trabaho na lang po ay ket pugtuan da lang no niya iti pamagat na dito kantain mi nga sonata ngem orayag ni Jan Mark tao met isunan ha Pardakam JM taag papugtut manen yan. Okay, for the meantime, umutan iti agwasa ko mga gamit iti messages except for this one. Nagkapo iti 0167 text line. Manong June kablaawa man dagiti apalayan ko dita Zamora Quirino ken Patimet den dagiti amin nga relatives kon kablaawak ida amin iti Merry Christmas and a Happy New Year kada kayo amin nga makaamam mo kaniyakon. Siyak ni Angelina Alcantara iti kakilingan nang nangruna-unay kini apok kenjay anak ko. Kenjay manugang ko nga imported nga ni Pokek. Okay. Medyo hanga nasaya ati palayaw na dito ang kaputa imported aga na mabalinan tayo nung yung meaning na dito Pokek kung na nang as it is nung yung di pa nang ibalikas ko sa ti spelling na Pokek kung na para sa kang balong ta agpapugto ta ti sonata. Ano?
Ay sumbro ko na di akong naamoy dati dyan magka dati sumsumbro di akong mati nga nasaya at nadaduman nung hatching detan ako or in the middle of the recording talaga nga o mabalinam no di atay isarding mo pa ilaeng ti ag-record. Okay man. O kape ka no. Awanan ti pasaam kita da kita message mo baka dati kijay nagapo di Oscari isa nga message mo. Hangag papakablaaw? Next. Madi Yan. Hindi nga nag-text. Talanan ta makataching. Aha. Ano nga ta? Yan, pa-shoutout manong June and Kanakan JMJ, Purok Tayo, Purok 4, Villa Carmen. Christmas party yun, damdama. Hehe, ay mo nagpaiso na. Awan tamet. Merry Christmas to all there from Auntie Elida Simanero. And watching from Angulwan, Itiaga, Isabela, Merry Christmas, Sexy Feminine, the duo from Virginia, Sorvida. Ayan. Nagpag nga panagbuyakan, panagdangag amin nga katropa iti sa nga lubungan. Especially kanya yung aduwa. Katropang June kan John Mark. Sapay kumata. Iti parabor iti Dios nga namarswa ket kanain yung masagrap. Ayan, mawalan request katropa yung awiting ikaw ang ligaya ko. Thank you from Pipito de la Cruz. Ikaw ang ligaya ko. Naligan mo. Ikaw ang ligaya ko. Peso dito. Okay, as requested. Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo o diliw ko. Ngayon at kailan pa man, ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasaling, sa suyuan ay di magtataksil. Kahit buhay ay makitil, ang aking pagsuyo ay di magmamali. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan na labis kitang at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa'yo. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Wow! Merry Christmas mga idol from Jennifer the Kiwag. Jennifer the Kiwag. May isa ka na kita'y awan tinobrana no di mga back edit name that tune. Oh, diba? Supay Talaga nga madireta nga agong. Basta
kita basta no kasi timata ako na kita mo kami na. Ay, Basta wala yun. nagbagas. Delicates. Delikadistik. Anang atati papugtuta balong 200 peso load. Para kadagiti listeners, kadagiti radyo da. Okay, ana. Nagkatropa tayo dita. Oh. Merry Christmas kanyayo amin mga katropa. Okay, Arad, tapno awan tipin na regata niyan. Dito iti papugtuamin for 200 peso load. All you have to do, apa kita nag-debit dito ikakon. All you have to do is text the title of the song and then your name, your age, your address. I-send nyo dito 0905-808-1259. Akin pang naaalala nung si ama'y nabubuhay pa. Ang sabi niya'y Freddy, mag-aral kang mabuti, tulungan mo ang iyong sarili. Nais niya hindi nasunod, pagkat ako'y may dahilan. Nais ko'y umawi, tumugtog ng gitara, at ako'y kanyang pinagbigyan. At kami nagkahiwalay, pagkat ako'y ng ibang bayan. At nang kami nagkita, Kakaramapay. siya ay bangkay na. Pumanaw na ang aking ama. Saan man siya naroon, mga payo niya'y tataglayin ko. Ang kanyang alaala ay lalagi sa isip ko. Kahit siya wala na, akin pang naaalala nung siya may nabubuhay pa. Sabi niya'y Freddy, mag-aral kang mabuti, tulungan mo ang iyong sarili. Tulungan mo ang iyong sarili. Tulungan mo ang iyong sarili. Kanas. Tawagan mo ang nanalo. Tawagan mo ang nanalo. Loudspeaker mo. Baka wala
na rin siya. Sige, meron. Baka pumanaw na rin siya. Sa balay nila at nagpalingki. So pa yan. Panagpapalingki, 200 peso load or GCash. In 5. Hello po. Ayun, pumasok na siya. Hello, ang pamagat ng awitin ay Ala-ala. by Freddy Aguilar. anong kulay ng plaka ng mga panahon na yon? Sige man. Hindi ko po alam. Ayan. Brown? Actually, Fred Aguilar is under pula yun pula. Vicor. Yeah, something like that. Magkaedad tayo, huwag tayo magpahalata. Sabihin natin, CD lang ang alam natin, huwag yung plaka, please. Opo. Nakahalata. Anyway, our winner is, syempre, kababasa ko na ng pangalan niya, Jenny. The keyword. And the keyword po. Yes, from Cabanatuan City International. Di po, San Mateo Isabela po. Lumipat ka na, di ba? Dati kang nasa Cabanatuan. San Mateo po ako. Okay, San Mateo. Since birth. Ay, okay, since birth daw pala siya doon. Iba pala yung sinasabi ko doon sa Cabanatuan. Ay, di agar aramid ko kabalong sa nang apelyido. Di agar aramid iti biskuit. Alimas. Alima. Anong apelyido na Daisy Alima dati mo. So tita kakabatuan. Daisy. Kutsapin. Yun, Kutsapin siya. Kutsapin. Okay. Anyway, thank you and congratulations, Jennifer. And pwede kang kumablaaw. Apo, Merry Christmas po sa lahat. Lalong-lalo na sa aking family at sa aking friend na magbe-birthday sa December 27, si Jean Blas Panti. Wow. Happy birthday. Happy birthday sa kanya. At ano naman ang inaasahan mong handa niya para i-prepare niya? Yung gusto mong kainin. Kahit ano lang po, kasi galing sa Manila, magkita lang kami, okay na. Ayun, malaki. Ay, iba talaga pagkaibigan, di ka di. Oo. Opo. The essence of having a friend. Ure nung tamtum la isuna. Apo, basta nagsarak kayo, nagsaya at nga ba. Anyway, GCash or load? Gcash po. GCash with this number? I-send ko na lang po. I-text ko. Sige. And once again, congratulations and have a blessed Christmas. Salamat po. Merry Christmas po. Okay. That's our winner, Jenny. Ayan, isisend daw niya yung lolodan mo. Apay, balong. Agjikas Ayan, Sir Gricot, kuman ni tatang ko, happy birthday to no bigat. Kan kada kayo amin nga pamilya dito Pinas. Miss you all watching from Kuwait, from Maria. Yeah. Nagan ni tatang mo Jesus, siguro. Yeah. Maria. Haan Ano nga? Baka Lucas. Lucas. Ay, kahit Gcash number nga ikan sa dito yan. Well, hampay ka no, i-send na ka no. Okay. Okay, let me do this piece. Siya rin lang apo nga nalagip ko ni tatay ko with the song Ala-ala. Nga may samot lang katagitay no malaglagip ko dahil di tatang ko kung kuna nang agadal ka nga nalaing kung kuna na kasta. Okay, I get dito yung meti sunata pa yung pakadaglagip kang ko ana. Lagi di sunata apo nga Espanyol. For my father there, Merry Christmas to both of you, kininanay, and my adding Annabelle dito, heaven. Merry Christmas mat kini tatang Jo, kini tatay Judy. Jemula heaven. One. Nagluto da kanotik pa. Spaghetti. Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. De la Sierra Morena
barquitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 vienen bajando. Un par de barquitos negros, cielito lindo de contrabando. Y a las morenas quiero. Desde que supe te quería. Morena es la Virgen de Guadalupe. Ay, 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 ay. Es principio que amor de morena nunca es fingido. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo. Los Yes, and of course, kung ano ni Bayaw Joseph, Merry Christmas in heaven mo, kinitatay ko, demi, sumang pet siguro jay Gin bilog. Gin bilog, nga impatulod ko awanan jay sementeryo ka. Sa balin sa matinagturungan na dita nga gin. Kita, dita karubam, ta, isutin nakita nga si Marong. Awan pa, manti pa na isa na ta. Apa nga tamo nga, ajikin na. Ajihin na muna talaga ti pinayadam. Hanggang mga kuripot unay kanyang balong. Makita ko unay kita. Tama. Naregalwam amin nga miyembros ti familia. Siyak dinak nga inik ka. Hanggang mo nahilig sapatos. Kaya nang rot awag ti suot ko tata. Sandal mo. Okay. Pati makiti sapatos ka ko. Anyway, okay, having you around is already a gift. Yan. Kita ka di Shopee. Di sandal nga kaya mo. Haanan, okay lang. Weno Nike. Haanan, okay lang. Total, damo dito DJ ko. Oh, eh. Soul District. Excuse me. Ay, anang ay. Wala sa hinagap ko yung Wow. magsuot ng 350. Ang gusto ko naman siyempre mga 1.5 pangatumot. Jika mo. Kuwan. 1.5. Adda, dati kasi siya di dyan. 1.5 medyas pa lang. Nuno nga 3 mil ka siya eh. Ako okay lang. Okay, sige. Pero hindi kita pahihirapan ng gano'n. Ha? Hindi. Anong rot? Ano oras sige, yan? kita ka damdama. Okay, one more piece before we finally make the commercial. commercial. Yeah. Yan, dito Facebook, kitang taman. Dati ulit ko ulit. Pangablao dito. Merry Christmas po from Rise of Joy Valero. Valerio pala. Ayan. Merry Christmas mga katropa. Shoutout from Dublin Island from Tessie Romeo Guzman. Wow, good afternoon. Akala ko sa asintado ka lang magme-message sa kapatid na Tessie Remigio Guzman. Hanapin mo si Joselito Carion Borja, baka nandiyan pa ang kanyang kaluluwa. Ayan. Kumanta ka na. I do love you. I really do. I do love you. Nobody but you. Only you could make my dreams come true. And only you would love me too. I remember
So please, my love, don't ever, ever go. So please, my love, don't ever, ever go. So please, my love, don't ever, ever go. Nasaysaya at nga regalom kini bayaw insan ket apo ko kunanan Aya. ni bayaw Joseph. Ngem daksang gasata apo agbubuutan dati turbo dietary supplement nga ginatang na dito Ay, ho! di na mausaran. Katagsubli kami nga rod kalpasan ti sumagmamanua palagi. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Miss Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Okay, agsusubli kami before para iti mauding at 30 minutos iti programa mi lang at 30 nakukurang pa 23 minutes yan of our program. You're still with Katropang June with Katropang JM. Dito lang nga po numero 1 ng programa Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! And kunana ni Kabsat Maria, Sir, i-greet ko man ni tatang ko at happy birthday to the bigat, December 26. Ken, kada kayo met aming pamilya kita Pilipinas. Miss you all watching from Kuwait. Kunana. And itinaga ni tatang nagat Joel R. Graciano Sr. Gayam. Tinaga ni tatang ko marang nalibatak ko na. And nagsaya atin nga regalo. Nabasa daytan. So, that's all for our YouTube partners, our viewers. And, na gagayam ko naglatan ata talagang katropa tayo ito okay. And miss ko man titimek ni Pedro Libed awan suna wino ni dagiti do mga taga Rizal. Maybe they're busy preparing for the Advent. Yan tayo ko na akon the best preparation ket di jay Jeonek di simbahan. Okay. Medyo nasakit ang ibagami kada kayo data pero aglalo ti kay non-believers unay when all sa balik sekta na pero that's the least thing that we can do. Yan. Anyway, anapaya iti kanta may sakit to ini Jan Mark nagbirok ti kape taon ti kape na ibusan. Aha, nagligat ti kansyon nga namaga iti ti karabugob na so nga nagbirok iti kape. Anyway,
May isang nga sonata, sagot ko kada kayo amin apo, kaputawan pa ni JM. You're my love, you're my angel, you're the girl of my dreams. And I'd like to thank you for the waiting patiently. That is all. That is home to stay. I've waited for this moment to be by your side. Your best friend wrote and told me you had teardrops in your eyes. That is home. Your dad is home to stay. It wasn't on a Sunday. It wasn't on Tuesday afternoon. That I made a promise that you treasure, and I made it back home to you. How I've waited for this moment to be by your side. Your best friend wrote and told me you had teardrops in your eyes. That is home. Your dad is home to stay. It wasn't on a Sunday. It wasn't on Tuesday afternoon. All I could do was cry. But I made a promise that you treasure, and I made it back home to you. How I've waited for this moment to be by your side. Your best friend wrote and told me you had teardrops in your eyes. That is home. Your dad is home to stay. Oh, your dad is home to stay. Not 1,000 miles away. Yes, that is home. Para kada kita ay nalaing amang protect kada kita anak ta amo dito nga sonata. Just like Bayaw Joseph talagamit nga stage father, ano ba kita do mga role iti naganak nga no nagsangitan iti anak da syempre adita dalata nga mga up kada kita nga luwasit ti anak. Okay, your dad is home, don't worry. Dad is home. That's the message of the song. Hanggang matanagan at ituyak para keng ka. Dad is home. Si Kamot. Ayaw man 15 years ago man. A song man. Kanta man. Ladies and gentlemen, a song from John Mark Pastor. Operator. I saw a man today who said he'd talk to you. Not so long ago, I think a man or two. As my mind goes back in time, I pray, oh Lord, don't let it show. He thinks I forgot you,
15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? Come along. I was broken up inside as if it's been a week or so. It takes a mighty strong love to keep a man from thinking of a girl he hasn't seen since 15 years ago. I've got a little light that fades the world out of me. Promise her my love through all eternity. I've tried hard to make her happy, but so far she doesn't know I can see this thing from 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I was broken up inside as if it's been a week ago. It takes a mighty long time to get a real love of your mind. I know I've tried since 15 years ago. Beautiful Sunday. Okay, as you wish. So here is a beautiful Sunday because today It's Sunday. and the 24th day of December and damdamala nga po Paskuan iso nga talagang i-claim tayo nga today is a very beautiful Sunday to everybody. Sunday morning, up with the Lord. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me, and when I see
good afternoon. Po, fit mo ni Uncle Pedro. Pedro. Asidigla una, Jinti Radyo. Supay. Hello. Hello, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, Lolo Pedro. Ami ko mga ilipas ito nga programa yung ganahanda ka nga mapatawag isong balikas ko tinagamo tatay. Awen sir, tagamin na pang kami nag-distribute pang needy people sa gijay ko aming programa mi ti church ti Mitulis ti Barangay Rizal, Alicia. Sir, Wow, okay dakkel nga banag deta nga aramid kabsat and kuyang, so congratulations di buong team yo together with sino ti leader yo iti simbaan. ani Dr. Maribel Kakayan. Wow. Doktor iso na ti anya? Ti Dep 8 iso na Okay. Dep 8 iso na iti District Supervisor. District Supervisor ti ayan na nakalistin nun from Suleben area. Okay. Anyway, congratulations once again kada kayong dati kastang aramid na and talaga nga makatao makadiyos and sabi ko matagtultuli lata ti aramid tayo kasa. Hello. Yes, when can mabalimong kumablaaw kuyang Pedro. Muna kablawang kayo kada kayo aming the entire of the United Methodist Church of Church di Barangay Rizal, Alicia. Sabila kumablaw kada kayo iti Merry Christmas and Happy New Year to kada kayo amin mga brother and sister kang runaan mo teng nyayong mo ni Tam Sarhel ita stasyon iti Laeng nagmayating ko Sir Hilmam Ibagamon Sir Hilmam Manen Sir John kung nagmut mo ako gamin Sir John okay kada kayo amin nga pamilya kang runaan na ini John Mark ken iti dito stasyon ti dito kon iti XFM matartaranta pa yun Sir John dumagamin ka ano ti panunutan na ba anang istasyon med di na balyo mga kablawag garo dito kakapsat ngayon iti radio ni paring Camilo Gandadestio ko Bisito Villar and Carlagaon Lolita Kakayan and Joyce Alvarez Johnny Asuncion and Kakayan Urbano and Reming Saculles and also Tisamahang Walang Iwanan LB Sibaste and Carol Gamay and iti Samahang Masayahen kan iti Bulbulatang Group kablawang kayo iti nagasat kan barong IT Pasko ay tunggal may sakata kayo iti daduma pa ni Marit Lobares Flor Andres and Neng Andres kan iti daduma pa nga kagayam iti Barangay Rizal kan kada kayo amin ang nagdangdangag ang runaan na iti membro iti United Methodist Church intero Sabila nga makangkangag kablawang kayo iti nakagasgas at unay ka na parabor ng Christmas iti tunggal may sakada kayo amin awan labas na kang runaan na kinyamon Sir John and John. Thank you Sir John. Ini Sir Hill iti DW another jay. Anyway, thank you so much for calling. Thank you. Okay, thank you. Tamang When I feel the time is right and you're staying by my side, Nalobak. and the love you give to me makes my heart beat. Bye-bye, Kapsat Hilda. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat.
all-time lover. The world will still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. And with that, karupa, aketa pumakata kami nga roda na po. And this has been your Katropang June. And Apo, katropang John Mark. for the program. Adda kami manan dito ay 104.9 XFM Santiago City. Exciting! And, Do it, we still do it! And still exciting ako di mapasamak next week. And kadwa antabayanan nyo abo agiti pagayam yo. Tahang kami po banaw, uray no holiday. And garod, we would like to greet everyone apo. Dito yung talaga ti Paypayson. A very, very joyful Christmas to everyone. Joy to the world, the Lord is good. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rock seals and blaze, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding